Taxxa ġdida ta' 30 euro li kapaċi tkun applikata għal kull biljett li jixtri passiġġier se tkun qed tħarbat l-irkupru b'saħħtu li għamlet il-linja tal-ajru Ryanair tul dawn l-aħħar xhur wara d-daqqa ta' ħarta li ħadet tul il-pandemija. Dan qalu l-kap eżekuttiv ta' Ryanair Michael O'Leary waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ħamis. U qal li t-taxxa ġdida li qed tkun proposta jiġifieri dik li wieħed irid iħallas 30 euro addizzjonali fuq il-biljett tal-ajru possibilment iktar minn kemm jiswa l-biljett innifsu mhix waħda ġusta. Din it-taxxa se tkun piż ieħor addizzjonali maż-żieda fil-prezz tal-fuel li diġà affettwat mhux ftit il-prezzijiet tal-biljetti tat-titjiriet kollha. The problem we have with these environmental taxes though is that they're all being levied on just short-haul point-to-point flights within Europe. Long-haul flights are exempt despite the fact that they have the highest fares and carrying the richest passengers, and connecting flights, which are the most environmentally damaging way of travelling, taking 2 flights to get to your destination instead of 1. So what we're calling for is fair environmental taxes for everybody. Intant il-kumpanija Ryanair ħabbret 5 rotot ġodda lejn pajjiżi fl-Ewropa biex bekk wieħed se jkollu għażla ta' 55 rotta differenti ma' din il-kumpanija tal-ajru. Minn din is-sena Ryanair bdiet topera titjiriet minn Malta lejn Bordeaux, Bournemouth, Lisbona, Shannon u Stokkolma. Fil-waqt li f'pajjiżna se jkun hawn 6 ajruplani stazzjonati fl-ajruport Malti. Already we've seen record forward bookings, particularly from Shannon and from Bournemouth. Irish people and UK visitors wanting to come here to Malta during the winter to catch that winter sunshine that's not available sadly in the west of Ireland or in the south of England. Michael O'Leary qal li pajjiżna mhux talli beda jirkupra mill-effett tal-Covid tal-ispiċċa laqa iktar passiġġiera minn qatt qabel. Our traffic in Malta has shot up from 1 million passengers to 3 million passengers. So I think it shows, one, how bright and attractive the Maltese tourism industry is, and that also Malta and Ryanair Group working together makes a very successful partnership. Fuq bażi internazzjonali, Ryanair esperjenzaw l-ar sajf kemm ilhom joperaw hekk kif numru kbir ta' titjiriet esperjenzaw dewmien jew saħansitra kellhom jitħassru. Fil-fatt, nhar il-ġimgħa li għadda 420 titjira ġiet affettwata b'xi mod jew ieħor minħabba azzjonijiet industrijali.